Sanibonani, gama lami ngimJeorgina Makhanya. Ngiyalapha kulifa lesive Community Development Agency lela kaMsogwaba la ngase-USAF Katsila. Inhlangano lengananzuzo NPO. Sho ukuthi leli langa namuhla sibite tonke tinhlangano tonke tala kaMsogwaba. Sho namhla sine-TB awareness la ePinar. Sibe naleli langa leli ukuthi sibone ukuthi kubalulekile ukuthi namhla sibe ne-TB awareness. Ngoba kubalulekile ukuthi sitheste i-TB. I-TB iyalapheka. Kulula kakhulu ukuthi ingalapheka. Kubalulekile futhi ukuthi sihambe siyeko-testa utati ukuthi isimo sakho sime kuphi. Ungaze utholakale sowugula sowulele phasi. Nami ngike ngaba nayo i-TB 2016 kodwa ngaqhubeka kahle ngokunatha treatment yami iyaphela namhla ngiphilile. Ngiyabonga kakhulu.